Hello friends, so welcome back to another video. Iten tuna hin say to interesting video hidin. Scammer hon without OTP it is scam hin bold ham fraud hin it in bold ham chow hin say do hin iti kiwen di ham chow akona hin say Thadou hin je chuna pula kona zone again in red pin la tabang video hi scammer lang sang hin fraud lang sang hin YouTube lang sang hin smartphone lang sang hin trick til dang ho video ho cha channel like mudi hin je chun do like subscribe nin bol video na ken temve okay ki pan masang kamin chula bo nga hin ki pan ka video ho bula ko na zone age ni hin vet page ki pa thu gen se na channel a tha ne la lung se tan like share subscribe nin bol video na ken temve ki pan masang ka hin se nom chula description a ho te comment na link hin ki pin den chan lung se te ina visit pin a chik ka channel tha hin bol the the ina bol video ven ken temve direct pan te cha hi ka sei banga chun fraud ho ki chip na he zat mena nu me amasa video ki sem tan sim lang sanga ko na yong hin apps lang sanga ko na fraud che in link lang sanga ko na che in ten le husband and wife ko na mi fraud ball na che kin in he ama cho chu a hin sanga chum zep ma ha chi pa hina chi without OTP ki tian le min fraud hin ball dinga le fraud na ball long le na zo the me na na zo thap chu itin hin bol ham tale ima khat ka hin thon hin chi hin pin ai lo la OTP ti tabang dang Flipkart lang sang ha ji na tu chunga pa he tabang chu hin ai wa without OTP hin bol do na OTP chu anga yin he wa without OTP hin bol do chu iti bol ham chu hin sei di hin bula ko na phacha na nga yin la ki ven na the hena ite het be na hi je chun ka dei sa hin ama wen amasa ka sei banga chu thil apps na ko na ham ai lo number ko na ham thil ama ho hen linga ko na ham nakimi a khial je a na data dark web ma du na hena se dark web ma cho ma ho ni pi bol ham tela selling bol hen tela na kon na thil apoi mo ham ai lo na contact na address so se so ma ho na head do ji tai a head do zo tan ip hin bol ham tile ama sa kha video khat nong next time sim swipe ki ti pa bang cho hikin na sim swipe bol win ai lo a hi thiala sim soi ball wa chong ball thailo wa le ip hin ball ki nam tile call forwarding in ball na call forwarding hi video kana thum lang kana sem tan hi wa chu aman ding dan ma hena aman ding a pha a mana la ho pon a phalowa mana la a phalo hi na example a chai OTP without OTP it is scam hin ball o ham tile mi khat example ka pe hena cái ham khát hình là phone chu kala ha kala call forwarding command hai na ai poi bro ai lo le o khabe na phone chu nei ga man sa emergency hai na mi zo se ta san de poi cha hai in sung mi no bol the na he ho chu bol the hi je chun ki ve na pha ha mi ki ti phone mo pi lo ding chu pi na ga pi tan le example nei hin pi ten le chun ken pi ka bol nan de la thil nanga phone na kona im cha ka ball na ka bowling pen chu na call forward ka ball call forward ga bowling den ka pi le den ta chu ka dei de pa to changa ki ho yin the na call forward hi tan chun cha example a drive ma thil na thil ho bo na ka he ja chu ip ka ball ham til cha kona chu ka phone na kon ham chu ne na kona banking lang sang he ka hin ball ding ka hin ball ten na chin chi OTP chu na phone na chi di na ma cha hi na phone na chi lo di tai OTP want to message na che ji achun na phone chu che lu te di hin ai wa chu call forward ni hi ten na phone che lo ding ta chu EP ham tela 2 point ma hen cha ka bol a chu OTP a che lo wa hi le option dang mungkin na option dang chu call ma na ho na vet kha di hen na bol kha di hen EP lang sang hing ole WhatsApp ho iga hon ten la number ki pia number pe cha ten OTP che na the network hoi lo la OTP chu che lo wa hen alo thil dang OTP switch off yon OTP che lo wa na cha chu ep ham ti le OTP khela chu another option chu hi le call na call a che cha hi na phone chu ka pe jo tan le OTP a ka dei lo OTP a bol nge la na head ji a chu ep ka bol ham ti le call a ka bol na call a ka bol te ten langa call forwarding a chu ka number kana pi hi ja chun na number hin phone a hi le langa chu ka phone a chu hung lut na
hung lu ten la cha chu OTP chu call hung tin OTP chu hin sei na chi OTP a chu kapi nge a le ai lo chi OTP chu ka thil bol na chu ka type lu nge a le na phone nang ko ma yong le alo le na sim nang ko ma yong le na sima ko na kiling zo se chu kala pe the na tabang chen tu a ki che tar ke hi nei kha ni min na ka bol lo wen ma tabang che tu lai ta ki chim kin wa hen hil dang hi technology ka sai bang digital life ita na bona hi online a ki bol the hin hi ja chu ikivian diu da non cho online ta bang ki vian diu na mi ki ti po on thum emergency ta athuma le na pi na mo pi lo diu na call mi ka bol no me ti la a number le in la nang call in lang sa loudspeaker in bol na ki ho sa thoi na ti chu abs hin ti chu a hi tan ai wa amaslanga ki sei ho banga chu ling ho a ko na cho wa chu na bol lo di win kata san na ana ki sei sa hi ja chu na bol lo di win ma tu a pa he sei banga chu call forwarding min phone hin thu ma hi le naga ki het lo ka call forwarding ga bol chu im cha ha poina gang chala ga bola number a chu ki thot lu yang the hi le chun mi phone na mo khoi sa lo ding na khoi sa di hi on le ana mi call di hi on la number in lang nang call in lang nang ki ho sa in lang la pi pa in na phone khoi thi OTP ai lo le call forwarding a theme ho de chun minute khat no la lo na second ni jan ham bo na ke ko ma bo la chun second som ho a ka bol pi the na call forwarding ha pon number bo mi di hin ai lo le setting a umin abai pen jo number mi a ka kola le leng lu niang na cha ko na chu ki vian ngai ti chu hin a ki vian na pha pen chu mi phone mo khoi sa lo ding a thum charge na bol ang lo lok pha chan ki koi yeng na a dei de no mo khoi thei lo the ta bang a chan ki koi in la lo min hin thum kha na mo pi lo ding na sei tho a nang na bol pi tho de na ti chu ki vian na dinga hoi pe na he a ji chu thil ama na ga pya a ki bol kha nge ya la chi phone number a thil na phone a zo se chu a thet niang deu ti he de na a men pen OTP hi ki vian na dinga chu I phone vian nga ye he chu ka hin he sai ki pa na pula ko na zone ke nen ve pe jing ki pa tho ken se he ki pa na